Nshuti bakunzi mudukurikiye kuri kamera tubahaye ikaze mu kiganiro ukuri kwawe. Kuri kwawe ni ikiganiro aho umuntu wese abasha kwisanzura akavuga kuri buri topic cyangwa ikiganiro tuba twateguye buri munsi uko abibona cyangwa uko abyumva. Kuri uyu munsi rero twatumiye umutumirwa wacu, ushobora kuba mumuzi, ku batamuzi ni Pastor Ange Michel, atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Texas, Dallas. Akaba ari pastor ufite eglise yemewe. Twamutumiye rero nk'impuguke tumenyereye kumva tangi ibiganiro bitandukanye aho yigisha kuri Bibiliya. Abeshi ushobora kuba mumubonye cyangwa mwamumva mu ma video atandukanye aho yigisha. Kuri uyu munsi rero tumufite hano nk'umutumirwa, twahisemo ko tuganira nawe mu kiganiro cyacu ukuri kwawe. Nawe ufite ukuri kwawe, ibyo ushobora kumva bitakunogeye mu byo ashobora gutangaho bimwe mu bisobanuro kuri topic twategure kuri uyu munsi, nawe ejo tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Reka nuyikurikira tugusaba gukanda aho bita subscribe, kiyabonesha biganiro tuzaza dukora bikajya bikugeraho mu buryo bukoroheye, kandi ubisharinge n'abandi bagenzi bawe ushobora kwiga bakamenya mu gihe babifuza inyigisho zo gusobanukirwa. Ngiye kuri kamera ndi Innocent Niyongabo, naguha ikaze rero, karibu. Ni Ange Michel, tuguhaye ikaze mu kiganiro kuri kwawe. Ni nawe mupasiteri wa mbere tugiye kuganira muri kino kiganiro. Turizera ko abadukurikiye ushobora kuza kubasobanurira kuri byinshi bitandukanye. Icyo tugiye kuganira kuri uyu munsi ni ikigira 10 cyangwa icyo twakwita kimwe mu 10. Iki kintu giteje impaka nyinshi ku bantu benshi, hari abashobora kucyumva gucya abandi bakacyumva gucya, ndetse rimwe abakristo bahura hanze ugasanga bateye saga cyangwa amagambo kandi batabifitiye igisobanuro gihagije. Niyo mpamvu twabatumira nka pasteri, mushobora kuba hari bimwe mu bifiteho ubumenyi runaka, ko titre ya pasteri ntabwo umuntu apfa kwitora ngo uko yiboneye. Hari n'abazigwanira kugira bazigereho kandi batanafite na bya bintu biremereye cyane, ariko mwebwe nibaza ko hari byishimo yifiteho. Mbere yuko tuguha ikaze cyangwa wisobanura kuri ibi bibazo tuza kuganira bitandukanye, Ange Michel ni monaki. Urakoze Innocent, urakoze kuba mwanyumviriye ko ino channel yanyu kugira ngo nshobore kuza kubasangiza bikenyanze mu kiganiro cyanyu ukuri kwawe. Titre kiganiro yanaryoshe kumva kubera itera umuntu kwiyumvira kubera iki bayise ukuri kwawe. Rero nahenze kuvuga amajambo menshi. Nitwa Ange Michel Muhayimana, haba ndumurundi mba muri Amerika, mu gace ka Dallas Fort Worth muri Leta ya Texas. Nkaba nubatse, mfise umugore n'abana babiri, nkaba ndi umupastori w'ishengero New Covenant Fellowship canke ikoraniro ry'isezerano rishasha. Ikaba ishengero ryatanguriye i Burundi, Bujumbura. Natanguje i Bujumbura nkiba i Burundi, ariko no ngaho Dallas naje maze umwaka muri Dallas aho nje gutangura, kandi risanzwe rinakorera no muri Canada, dufise na branch yindi ariko gutangura muri Canada. Rero muri make ni ibyo nkora, nkaba ndi umuntu nkora n'ibindi bintu mu buzima busanzwe. Murashobora kwibaza umurundi muri Amerika ushinga eglise akumva ko ari ibintu biremereye cyane bigoye. Biroroshe cyangwa n'umuhati umuntu asabwa gukora kumva ikintu agishaka akaba yagikora. Ibintu byose bihagaze ku muhamagaro. Umuhamagaro witwa calling mu Cyongereza. Iyo umuntu afise umuhamagaro, afise impano, ingabire mu Kirundi, nibaza ko si ibintu bivuna, kuko Imana yaguha ubushobozi ico bita amavuta yo gukora ico gikorwa. Rero nibaza yuko kugira nshobore kubikora nuko n'abashoboye kunyizera bakanyordonsha bakamezegera nk'umupastor w'Abanyamerika, nuko babanje kunyiga, hari byigwa nabanje gukurikira, hamanda baordone baravuga ati uburemerewe kubikora. Wavuye mu Burundi uri pastor cyangwa wabiboneye hano? I Burundi sinari nabwabe ordone cyangwa uhezagirwa nk'umupastori, ko shingo nakuriyemo gusengegwa gusenga byo gusengerwa. Mugabo ingabire nayo nsanzwe ndahivise ko nayo nsanzwe ndongoye ishengero natanguje.
so urumva ingabe nabikora mugatarampandambika kwibiganza amageze ngaha muri Amerika ishengero nari ndimwo ndarijamwo ndamara y'igihe ndaparticipa mu bikorwa by'ishengero hama by'ukuri barabona ko by'ukuri mfise iyo ngabire hama babanza no kukwiga abanyamerika ntibapfa kwihuta n'ikintu nababonye ko ciza kandi kandi babiguha babonye ubikwiye kuko no kugira ngo bashobore kwemera kumeza imbere y'ishengero rinini ry'abantu nk'ibihumbi 2,000 ahantu nasengera namaze amezi 6 ndiko ndiga hari inyigisho ndiko ndakurikira ndakora ikibazo baramana cyo bita interview nk'ibi abatama bishengero bari bagabashika 8 namaze amasaha 4:30 umwambazi wundambaza ibyerekeye Bibiliya doctrine za Bibiliya kugira ntizimuzo habe mvumbuka nje kwigisha ibintu binyuranye no kuri kwa Bibiliya hanyuma bazosange ndabatukisha ndabakwegeye ibibazo ngaha iyo bigutsinda wari gusubika ntibaguhe ubu pastor ntibari kubima wewe nka pasteri uyu mwanya tuvugana kandi ukomoka muri Afrika wanabibayemo cyane nkuko yahatangaje isengero nkuko bivuze itorero ugereranyije guhabwa ubu pastor uri muri Afrika na pastor wiherewe muri Amerika itandukaniro riri abate biratandukanye gatonya kuko muri Afrika umuntu wese ashaka kuvyuka no munsi akabango jendi pastor wenyine akihezagira canke akavuga ndi apostle ndi doctor ndi prophet akihama titre urumva akaba n'andi mashengero by'ukuri akurikiza urutonde rwa Bibiliya ari ikintu nasanze ngaha muri Amerika gikomeye nuko iyo ishengero ryo ngaha muri Amerika riguhezagiye babanza kukwiga bakakumenya karakter bwa mbere ngena witwara bakamenya umuhamagaro gusa ingeso zawe ingene uvuga ingene ubana n'abantu hama bamaze kukwiga umbaguhezagiye bagwana certificate ikwemera gukora ibikorwa byose mu pastor umunyamerika ngaha akora kuko leta ngaha irabikontrola simwe by'iwacu usanga umupastori ari umupastori ari bajejwe ibigega by'amafaranga y'ishengero ugasanga aratunze akamara amahera y'ishengero ajiwe ngaha suko biri muri Amerika iratandukanye leta kuko irakontrola ikintu cyose umuntu akora tumenyereye havuka buri munsi amadini agiye atandukanye afite doctrine zigiye zitandukanye bamwe bakemera ibi cyangwa bakemera ibindi ugasanga rimwe abakristo bahurije ku bintu bimwe ukabona hagiyemwo gucamwo ibice runaka mu buryo ubu cyangwa ubundi Pastor Ange Michel yemera Bibiliya yose uko yakabaye ndayemera kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa nyuma muri Bibiliya nkuko bivuze ko wemera kuva ku nyuguti kugera kuri nyuguti ya nyuma dusangamwo umurongo umwe mu mirongo nibaza nagerageje gushakashakamwo ushobora kuba ari mu mirongo igeze nko ku 10 ivuga ku kigira 10 cyangwa icyagezwe mu Kirundi cyangwa icya 10 ko umuntu wese yabyumva kimwe mu 10 usanga umuyehova ntabwo abibona uko umudive ayibona igicuramo kundi kwe kandi akumva ko ariko kuri mu panekoti utazanye kimwe mu 10 nkuko byanditswe muri Maraki ubwo nawe ijuru uranyura inyuma y'umuryango ntujyayo Gatolika nayo ifite kundi bibona covenant ibibona gute muri New Covenant Fellowship twebwe twizera yuko ica 10 ndavye ko Bibiliya yigisha ryari itegeko Imana yahaye igihugu ca Israel si itegeko Imana yahaye ishengero rya Kristo inyuma yo gupfa no kuzuka kwa Kristo inyuma y'umusaraba wa Kristo muri make ntanze kuvuga byinshi twizera yuko umuntu arongorwa na mpwemu cyangwa umwuka wera mu gutanga ntutegetswe gutanga ica 10 umuntu abwira abantu ngo ne batanga ibigira 10 bamwe bakagira no kurugiza babwira abantu ngo nabasuma sinzi ngena bita mu Kinyarwanda abajura nabasuma uyo muntu no kudatahura Bibiliya kuko Bibiliya uyigabuye mu bice bibiri isezerano rya kera rishasha uza gusanga hari igice candikiwe Israel n'igice candikiwe ishengero rya Kristo Nouveau Testament cyangwa isezerano rishasha rero iyo umuntu abitahuye kubitandukanya akamenya ko Kristo gupfa no kuzuka bya Kristo abyo bitandukanye isezerano rya kera uyo muntu aza gusanga ategeka abantu ngo nimutange ngo mudatanze ngo marabasuma nuko tuvyiza mu New Covenant yabe yi Burundi iyo ngaha niyo muri Canada n'izindi zizovuka kumbura mwisezerano rya kera ugufasha umurongo umwe urawukuyemo
no kuvuga uvuze umurongo umwe no kuvuga igice kivuze ko dutanga cya 10 kuko kiri mu isezerano rya kera ubwo uragikuyemo webwe oya sindagikuyemo ahubwo ndagishikije reka mugerageze gusigura sinzi ko kumbe no vuga gutya hanya mu buryo bworoshe gatwinje no mu kiganiro isezerano rya kera ikigira 10 hano hambere tukibona ni hehe tukibona ko Aburahamu Aburahamu niwe muntu haranditse ngo mu Baheburayo ibice 7 ku murongo gera 2 ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu cy'icumi cya byose ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka kandi irya kabiri yitwa umwami w'Isalemu risobanura ngo umwami w'amahoro ukomeje niho uza gusanga bashatse gusobanura yuko Aburahamu nawe ubwe yatanze kino kigira 10 agihereza umwami uvuzwe hano yaba yarabikoze mu buryo bwo mu mwuka cyangwa byari mu buryo bufadika bwo mu mubiri urakoze cyane ndanezerewe cyane kuko gihe mwantumira mu byo nateguye kwigisha ko nateguye no murongo umwigisha cy'Abaheburayo cindwe mugabo Jason nahereye ico mu byo nahereje ko mu gutegura inyigisho kuko Aburahamu uhere mu gice cya 14 igice cya 14 cyo kuvayo ni mu kinyarwanda baza itanguriro Genese kandi hasome imirongo sinsome imirongo myinshi baza kumbabarira ko ni byiza ko nimba navuze ko nizera Bibiliya ibyo mvuga byose bihagara ku ijambo ry'Imana kugira ngo sinzimize abariko baradukurikira turasoma mu gice cya 14 mu gitabo cy'itanguriro umurongo wa 23 na kabiri 22 avuga ngo Aburahamu yishura umwami w'Isodoma ati reka mbe ku mirongo 18 kandi Melikisedeki umwami w'Isalemu umuherezi w'Imana isumba byose azana imitsima n'umuvinyu ahezagira Aburahamu ati uragahabwa umugisha n'Imana isumba byose umuremyi w'ijuru n'isi kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yaguhaye gutsinda abansi nuko Aburahamu amuha ica 10 muri byose umwami w'Isodomu abarira Aburahamu ati ndekerana abantu ibintu bitware Aburahamu yishura umwami w'Isodomu ati narahiye uhoraho manitse ukuboko niwe Mana isumba byose umuremyi w'ijuru n'isi kuko ntazogira ikintu na kimwe cyo mu byawe ntwara naho koba akanyuzi canke akagozi k'inkweto kugira ngo ntuzovuge ngo natungishije Aburahamu iki gice ca 14 nico duhera ko imbere ko dusigura igice c'Abaheburayo 7 ko tubona yuko Aburahamu igihe atangira 10 akagiha Melikisedeki ubwa mbere Aburahamu historique iri nyuma y'iki gice ca 14 niyi nuko hari habaye abantu baza gutera abami baza gutera umwami w'Isodoma na Gomora barabami bashika nka 5 baje gutera hanyuma batwara Loti yari mwishwa wa Aburahamu uwo bita mu Gifaransa umuneve canke nefi mu Congereza hanyuma ari mwishwa wiwe bamaze kumutwara n'ibintu byose abo bami baca baraza bafata n'abantu b'Isodoma na Gomora barabatwara n'ibintu byose bari batunze hama Aburahamu aravyumva usoni igice ca 14 cyose Aburahamu aravyumva yuko Loti bamutwaye acahitana abasoda amajana 318 bari abagabo yigishije ibya gisirikare bavukiye muhiriwe Aburahamu muri wakera abaye nk'umwami yaratunze cyane hama abo bagabo baca bagenda kugwana intambara bagiye kugwana urugamba icabaye niki Aburahamu yagiye hari n'abandi bantu bagiye kumufasha abanda inshuti ziwe cyangwa abagenzi biwe baranesha abami bagarukana ibintu byose ico bita mu Kirundi iminyago canke bita mu Gifaransa canke planda mu Congereza baragenda barayigarukana iyo minyago y'abantu n'ibintu hanyuma niko kuza baca borora Melikisedeki bavuga ngo ni umwami w'Isalemu Gisalemu isigo niho hacava mu gisagara Yerusalemu no musi gisagara c'amahoro bakaca bamwita ngo ni umwami w'ubugororotsi cyangwa gukiranuka atagira se atagira nyine batazi yava ni yaje hama Melikisedeki acaraza ahura na Aburahamu ahuye na Aburahamu ngo amuzanira umuvinyu n'umukate uwo mukate n'uwo muvinyu ni sembore y'umubiri n'amaraso ya Kristo ico ne indira nkiri ngaha neze hanyuma icabaye niki amuha ikigira 10 ntiyamuhaye ikigira 10 mu byo atunze akane karakana shaka kuvuga ko usumye igice ca 14 cyose yamuhaye ica 10
mu byo yatse babami agihereza Melikisedeki. Agiha Melikisedeki niho umwami w'Isuzuma amubwira ati no, ahubwo dusubiza abantu ibintu byose bitwara. Aburahamu aravuga ateka, jewe sinshaka uzovuga ni wantungishije, ico nsaba ca 10 ndagikuyemo ndagitanze ndagiha Melikisedeki, ibisigaye abantu bamfashe kugwana bahe hama ibisigaye bitware, sinshaka kuvuga uzontungisha. Muri make Aburahamu yatanze kigira 10 mu byo atunze byose, yatanze kigira 10 mu byo yanyaze. Ntitwahagarara kuri Aburahamu rero ngo tuvuge ngo Aburahamu atanze kigira 10 muri byose, cyo tugera tugwana intambara tuzana iminyago hama tutanga ica 10. Soko bimeze. Uvuze gutyo ko yatanze icya 10 mu byo yanyaze, ntago bisa nuko ikigira 10 n'ubundi gitangwa mu byo umuntu yakoreye, akavanamo kimwe mu 10 akaba ari cyo atanga. Ntaho byaba bihuriye ubwo? Naho kuko Aburahamu ntiyari munsi y'amategeko, kuko no gutara kw'isezerano rya kera rya Mose ntiritangurana n'igitabo c'itanguriro Genese igice ca 1 kuko abantu benshi niho batera kuzazanirwa, akibaza yuko isezerano rya kera ahajya handitse ngo isezerano rya kera, ngo Bibiliya yera isezerano rya kera, agacibaza ngo n'isezerano rya kera rihera. Isezerano rya kera ntiritangurana na Aburahamu, ntitangurana na Adamu, ntitangurana n'igice ca 1 c'umurongo wa 1 wo mu Genese. Oya, ritangurana na Mose. Mose niwe amategeko yahawe. Muri ayo mategeko rero Imana acishamwo ibigira 10. Mbega waruzi ko mu bigira 10 Aburahamu yatanze igira 10 kivuye mu kurongorwa mu rukundo, mu mutima nama. Mu mutima nama. Si n'iryari itegeko nta mategeko yari bwahabe. Bibiri twigisha neza yuko amategeko yaje imyaka 130 inyuma ya Aburahamu. Uharuye kuva kuri Aburahamu gushika kuri Mose hari imyaka 130. Niho isezerano rya kera ritangura rero. Isezerano rya kera ritangura na Mose ahawe ibyagezwe 10 n'ibindi byagezwe cyangwa amategeko yitwa igitabo c'ivyagezwe, hama agafata amaraso y'igikoko akayamijagira ku bantu bose bakemera imbere y'Imana yuko byo bazoshitsa ici byagezwe byose bivuga. Ibyo byagezwe byari 613. Ninde yo kurikiza ayo mategeko yose uyu munsi nibikunda. Muri ibyo byagezwe rero harimwo n'itegeko ry'ikigira 10. Ibiga 10 rero byari bingahe? 4. Reka tuze tubigarukeho muri mu magambo make uri mu bisobanuro. Ikibazo cya mbere aho numva nkubaza n'abadukurikira ashobora kwibaza, Aburahamu ninde wamubwiye gutanga ikigira 10? Ese niwe yabyiyobrije abona ko ari bikenewe, cyangwa hari ubundi buryo nkuko uyu munsi batwigisha kugitanga yagomba kuzuza akabikurikiza? Ikiyongeye kuri icyo yagihaye nde? Bavuga uwo yagihaye abo bavuga aho Melikisedeki yari umuntu physically appearance garagara hariya, cyangwa byari mu mwuka gusa? Oya, just nibaza ko byari mu mwuka. Yari umuntu agaragara, yari umuntu agaragara, yari umwami azwi igisagara cyitwa Salemu, n'icyo havuye hitwa Yerusalemu no munsi. So yari umuntu azwi. Mugabo mu bintu by'ubushakashatsi nagize mu bitabo nasomye, hari ibitabo byinshi bisigaye byerekana ko igira 10 gitagira itegeko no munsi. Hari ibyo nasomye bya histoire kahise byerekana yuko mu buryo bihugu bya Iran, Pakistan, hari Aburahamu bari baba ugenda muri za Israel, hari ukuntu abami baje hamwe, bagiye hamwe bagaca batura ubarongora. Ubarongoye igihe cyose habaye intambara bahagenda bakanesha mu ntambara. Ibyo ntibiri muri Bibiliya ariko nibyo nibyanditse mu bya histoire. Bagenda bagwana intambara cyangwa mu rugamba hama bakanesha, baca bazana wa mwami bakamuhereza ica 10 c'ibyo banyaze bakayimuha. Bavuga ko wari umuco usanzwe uhari hagati y'abo bantu, kuko naho Aburahamu atarafashwe nk'umwami yari umuntu akomeye cyane, kubona ko yagwana n'abami akabasumba. So acatanga ico kigira 10 bivuye mu mutima agiheza Melikisedeki. Si ibintu rero gusa biri mu buryo bw'umubiri, ako no mu buryo bwo mu mwuka. Ugiye mu gitabo c'Abaheburayo 7 hamwe wasoma guhera ku murongo wa 1 ku murongo w'10, urabona neza yuko Melikisedeki acagaruka. Bagacavuga ikintu gikomeye cyane, nuko umwanya wacu hari muto ngaha nari gusoma imirongo. Baca batweka neza yuko Melikisedeki yacakiriye ari umuntu adapfa. Aburahamu arakimuha, ariko ngo Aburahamu mu gitanga yagitanze agitangiye Lewi. Abarewi murabazi muri Bibiliya.
hari imiryango 12 ya Israeli, abalewi ni wo muryango wonyene utigeze uhabwa itongo kuko bari bahamagariwe kuba inyegu y'Imana, kuba propriete y'Imana. Ntibarima, nta kindi kintu bakora atari gukora mu ihema ry'ibonaniro, gutanga ibimazi ni kwigisha ijambo ry'Imana abantu no guca imanza n'ibindi. Rero Aburahamu Bibiri tubwira mu gice ca 7 cy'Abaheburayo mu byo no kwita prophetique, yatanze ca 10 agitangiye Lewi kuko Imana yabona imbere yuko Lewi azogera igihe abeshwaho n'ibigira 10. Hanyuma umurongo wo 8 gice 7 cy'Abaheburayo avuga ngo ivyo bigira 10 ngo vyakira abapfa, ngo ariko wewe ngo ahoraho. Tuzi yuko Yesu atava mu muryango w'Abalewi, ava mu muryango wa Yuda, utigeze ukora ku gicaniro. Uyu munsi umurewe nta uhari cyangwa urahari? Nta murewe akihari. Okay, turagaruka muri bimwe bine waruvuze, wabivuga muri make. Hari ubwoko bugira bishika bugira 10 bine. Icambere ni kigira 10 igihugu ca abanyisraeli, igihugu cose. Umangaruka kuri kino kintu ko ntandukurikira, mwibuke yuko amategeko yahawe igihugu kimwe ca Israeli, ntiyahawe isi yose. Ibyo nabyo ni kindi kigo tugaruka ko hanyuma. Rero ikigira 10 cambere catangwa carica abaturage canke abanyagihugu canke abene gihugu, nuko basigaye bavuga ubu mu Barundi abene gihugu, cahabwa Abalewi kuko ntibarima, nta matongo bari bafise. Nica abantu baraturage baregeranya bagatanga ibica 10, ntibatanga amahera. Ico dukumbura zaho kimaza nuko atakoreshwa amahera yarakoreshwa. Cyari kibujije ko bayatanga? Oya, Imana yarabwiye yuko batanga ibirimwa n'ibitungwa. Nta mafaranga bakoresha. Muga amafaranga yasanzwe hari ko kuva kuri Aburahamu yari ahari kubandanya. So amahera n'igihe Yesu yariho kwisa amahera yarakora, barafise mukaca gikoro ca Cesar. So icyo gice ca 10 bwa mbere abaturage c'abanyagihugu bahereza, ariko gihe cya Yesu batanga amafaranga. Oya, iyo turebye tubona ngo hari umukecuru waje ngo afite ubumuga, aza atanga mu mashikanwa, depojemo Yesu aravuga ati umukecuru mwese arabaruta, dore atuye bike muri byo yari afite. Ntabwo yari amafaranga, gutandukanya ibigira 10 n'amashikano. Ubwo rero bivuze ngo biratandukanye cyane. Hariho kimwe cyari cyemewe ko gitangwaho amafaranga, ikindi kigatangwaho ivyo navyo nyene by'amafaranga mu byagezwe bya Mose. Jewe sinibaza ko bihari, nta namwe bibiri. Uzi yuko mu gihe ca Yesu abafarisayo n'abakuru b'idini bari baragiye barahindura ibintu byinshi, bashobora n'imigenzo itari muri Bibiliya. Njituma Yesu yababwira ngo mwamva zibozemo. Urumva kuko inyuma musa neza indani mwarapfuye, ngo mwicaye ku ntebe ya Mose mukabwira abantu mukabaremeka amategeko, ariko mwego mudashaka no kwakoza ko n'urutoke rumwe. Nivyo byari byuzuye. So gutanga amashaka k'ijya gihe je ndavye mu vyagazo bya Mose bigisha yuko batanga ibifungurwa, bagatanga n'ibikoko, ibitungwa, inka, impene, intama, ibitungwa vyemewe n'Imana. Nta mafaranga yakora. Ico ni kigira 10 cyambere. Ica kabiri cari kigira 10 cyo bita ikigira 10 c'ibya 10. Kandi kivuge mu Gifaransa dîme de dîme canke tithe of tithes. Cari igihe Abalewi margire ko batakora, nabo nyene Imana yabafata nk'abantu bose bo mu gihugu. Igihe baronse ibigira 10 babeshaho, abantu bose babahaye nabo bavanamo ca 10 bakagihereza abaherezi canke abatambye mu Kinyarwanda. Abaherezi batandukanye n'Abalewi. Uko abaherezi bateza kuva mu muryango wa Aroni. Aroni ni mukuru wa Mose. Uyu munsi wabagereranya n'iki? Uno munsi ndabagereranya abatambyi canke abaherezi, ndabagereranya na wewe, ndabagereranya na jewe, ndabagereranya n'umwenda atakadu kamera, ndabagereranya n'umuntu wese. Ni umukristo ari wese. Umukristo wese n'umutambyi w'Imana no munsi. Niko Bibiliya mutabihuriza. Bibiliya mugabo gatatu. Bibiliya ndio yigisha. Cya gatatu ico kica kabiri ni c'abatambyi baca bajana aho bita mu bubiko. Ko ndaza bituza ko hagaruka. Ica gatatu cyayico ikigira 10 cyo mu minsi mikuru, the tithe of the feast, iminsi mikuru. Ico giga 10 cya gatatu rero bari bemerewe no kukirya. Akuna Musa atubwira ngo nturye na kicacu, ngo kiriye ngo uba wivye buri musoma. Barakijya kuko Imana yarakunda iminsi mikuru mu isino rya kera. Yashaka abantu banezerwa, abatunzi, abakene, abantu bose baca bagenda mu minsi mikuru. Hari iminsi mikuru itandukanye, Pentecote, iminsi mikuru yo kwimbura, iminsi mikuru ya Pasika yabereye Yerusalemu.
baca bagenda bose icyo cyatangwa kuri uwo munsi cyararibwa bose barakirya imana umuntu wese yateza kukirya hari iminsi mikuru myinshi ateza kukirya aho rero amafaranga yarakora kuko nk'umuntu dufate ava muri Galilaya agenda i Yerusalemu nta miduga yari afise nta ndege nta train kubitwara wikoreye igitunga yaca afata akabidandaza ahatuye hakabana babigura basigara baradandaza agaca agenda i Yerusalemu agacagura naco gituma cagiye Yesu akubita abantu mu rusengero bari bahigize icumba cyo giyo business bureau de change arakubita inzu ya data magize akaguriro kugira iyo business iyo transaction zishobora kubandanya zihaba ukiraho kuba Yesu yarakubise ziriya ntama zose zikiruka n'ibindi byose byari mu isoko kandi abona neza ko ariko barashaka ya mafaranga yo gutanga icya 10 ubwo ntabwo yaba yaranga ibyo bya 10 koko ntabyo yarashigiki Yesu ico yanka kuntu batubaha ibintu by'Imana bari barayifashe ibintu bisanzwe ntabwo yabona se ko ziraho kugira zigurishwe bavane mu cyacu mugabo ntibyari byemewe ko baja kudandariza mu ishengero kandi nubundi yari gutanga mu ishengero bari bemerewe kubikora bakaja kubikorera hanze y'ishengero kuko yavuze ngo handitswe ngo ingore ya data niyo guhimbarizamo izina giyo si yo kudandarizamo niko nuno munsi urabona yuko amashengero menshi amadini menshi yahindutse nka business I'm sorry to say it mugabo urabona turi mukagaruke kindi ca kane cari kigira 10 baha aboro abakene tithe of the poor canke la dîme des pauvres ico kigira 10 rero bagitanga buri myaka 3 uharuye no musi mwaka wa 2020 mwaka wa 2023 abanyisirayeli bateza gutanga ica 10 bakagifata bakakidepoza ku miryango aho batuye kugira ngo umurewi wibuke Imana yari imvira ku barewe cyane aba bakozi b'Imana bakiragiye umurewe ashobora kukijyako kandi bashobora no guha abantu abaririmbyi ko hari abaririmbyi bari baririmba mu gihema gibonaniro aje kukazi bakora hakaba n'abanyezamu bayicunze kugira ntagi umuntu aza kwiba cyangwa konona abonye nabonye ico gya 10 barakibako hakaba n'abakene bandi basanzwe bahari ko barabahari kuko Imana ashaka ko bose banezerwa ikindi gikomeye cari uko umunyamahanga sinzi ngena mu Kinyarwanda muyivuga umuntu nyambukira umuntu atari umwene nkuko haje na wewe turi muri Amerika turabanyamahanga mu kino gihugu turaba abanyamerika turabanyamahanga so uwo muntu Imana we yaramwumvira ko ico gihe umuntu muturage mu cyo gihugu muri Israel yafata ica 10 cy'inyuma y'imyaka 3 agacaja kabishimbira umuryango babantu babazi ico gihe ko cageze cyo gutora ibya 10 bashagenda kabitora bacagenda kurira mu mazu yabo kugira ngo mukene nawe yibukwe n'umunyamahanga ibi bintu byakogwa byari itegeko cyangwa wari umugenzi uri mu mico yabo bisanzwe byabanje kuba itegeko ko ryavuye ku Mana kiri biri mu byageze ugiye gusoma mu gitabo cyo kuharura numbers mu cyongereza canke nombre mu gifaransa mu Kinyarwanda bazo kari kubara hamwe no Deuteronome gusubira mu byagezwe 14 mu Kinyarwanda nibaza ko ari gutegeka kwa kabiri twarageza kubyuka mu Kinyarwanda aho iyo mirongo mu gice 14 ca 18 ugiye kubisoma niho usanga aya mategeko yari amategeko y'Imana kandi utabikoze hari ingaruka hari bihano hari umuvumo aya mategeko yaravuyeho amategeko rero kwera Kristo yaje gushitsa amategeko ko byari byarananiye abantu nico gituma ucugiye mu gitabo ca Maraki 3 ari naho abapastori benshi abigisha benshi bakunda guhagarara mu kwigisha ngo murabajura murabasuma nibiki bahagarara abakozi b'Imana bakiragira aribo barewe n'abatambyi cyangwa abaherezi bari barageze igihe barananirwa basanga byo gukorera Imana biragoye bari mu bukene baca barabivamo hageze n'igihe batwagwa nyambukira Nehemiya igitabo ca Nehemiya candikiwe rimwe n'igitabo ca Maraki naho bidatonze hamwe muri Bibiliya acagerageza kubigarukana akabazo ndibukubaze madini menshi cyangwa amatorero menshi uyu munsi ajya muri somo waruvuze rigaragara ribwira abakristo aho babigisha bati dore nimudatanga kimwe mu 10 muzavumwa wa muvumo iri somo ryigishwa ahantu henshi
kandi rigafata imitima y'abantu benshi batandukanye, bakeba iyo baryumvishe bishinja urubanza kandi bashaka no kuza ngo bagororoke buzuze icyo rivuze bikananirana bikabananira, bagahora muri kwiyagiriza kwa gukimbirana n'Imana cyangwa n'ijwi ririmo, ariko irijwi mu bundi buryo rishobora kuva ku Mana cyangwa riva kuko wumvishije umuntu uyobufasha kukumva muri ya myumvire yahora bikubwira. Uyu muntu wamubwira iki? Jean kintu numva no babwira bene data nuko murankurikira ubwa mbere kambwira abigisha b'Imana apasi bagenzi banje, Imana idufashe dutandukanye isezerano rya kera n'isezerano rishasha, kuko wa muvumo murawuvuma. Uwo muvumo wanditse hehe? Wanditse mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu Kinyarwanda cyangwa Deuteronome, gusubira mu byagezwe mu Kirundi igice cya 28. Usubira igice cya 28 cyose urabona umurongo wa 15 utubwira ku mivumo izobabako. 16 kuduga ni kumigisha, nimba nta binyuranyije, mugabo hari imivumo n'imigisha. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira gute mu Bagalatiya 3 umurongo wa 10, 11, 12, 13 ko Kristo yaduhindukiye umuvumo w'ibyagezwe kugira turi muri we duhinduke abahezagiwe. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo twaramaze guhezagirwa muri Kristo Yesu. Nta muntu ashobora kuba kivuma. Abantu bigisha ibyo ni kudatahura Bibiliya canke guhitamwo kwigisha ibyo bintu kuko bibaza yuko ibyo bibabeshejeho. Ndakubwira uko ndaganira, mfise ikiganiro nko kusanzwe ubizi kuri WhatsApp cyitwa kuri kubohora. Ndigisha zinyigisho, natanguye kubyigisha zinyaka 10 ndiko ndabyigisha. Ndaganira n'abavuga butumwa benshi. Hari abambwe ati turavyumva mwene data. Atariko none wewe ushaka kutubuza gutangira Imana. Ushaka twobaho gute? Cece ndababwira ikibazo nabajije umuntu yigeze kubimbwira nkiri Burundi. Ati none ati noca mbaho gute ndabihebye. Ndamubwira none je mbayeho gute? Inshikazo namubajije. Sindi umukozi w'Imana mugenzi wawe. Wewe uri muri Amerika ushobora kubona utuzi twise ugakora. I Burundi narakora, kuva i Burundi narakora. I Burundi naragira business, i Burundi narakora. Hama nkagira ishengero, nkagira ministeri, nkagira ishure rya Bibiliya. Ibyo byose nkabikora. Kandi nkabifandinga, kabayije ntanga amahera kugira bikore. Nawe turi kumwe bene data. Kuko ijambo ry'Imana muri isezerano rishasha nta uritegeka gutanga ica 10. Munyereka ahantu Yesu yagisavye nta na hamwe. Ahantu Yesu avuga igira 10 ni habiri gusa. Muri Luka no muri Matayo. Naho nyine abakatuka abakuru b'idini ko basigaye basaba ibyo 10 bitero. Kuba dukurikiye mbibutse ko ndi Innocent iri gukoresha kino kiganiro na Pastor Ange Michel tuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ahagarariye ishengero nko yababwiye. Mwiyumviye byinshi bitandukanye kugigira 10. Twarebeye hamwe isezerano rya kera uko byagenze, ndetse n'ijambo kenshi dukunze kumva batwigisha aho badusaba ko tugomba gutanga kimwe 10 kigiye tutayitanze ya mivumo yose izatuzaho. Mwagerageje rero kubisobanura. Mbibutse yuko muri gukurikira channel Lifestyle Entertainment, ushobora kujya muri YouTube ugasearchinga Lifestyle Entertainment, aho ushobora kubona channel yacu. Ikiganiro ni ukuri kwawe. Nawe ufite ukuri kwawe, ufite nibibazo byinshi ushobora kuba wamubaza ntashoboye kumubaza, ushobora kujya muri comment ukabyandika, tuzongera tumuhamagare abigusubize. Ndetse n'ibindi byaba biri ku ruhande wifuza kuba wamubaza, tuzabikora tubimuhe kandi aze abigusubize. Gice kigira kabiri, reka tuze tuzamukira aho warugeze. Tuvuye mu isezerano rya kera twabonye uko byagenda. Muri make mbonye nta tegeko ryari hari kwari ugushaka k'umuntu bitewe nuko byagenze. Kandi tubonye kiri ngaho tegeko ryari rihari kuri Aburahamu nta tegeko, kuri Yakobo gica 18 Geneze nta tegeko. Mugabo kuva kuri Mose hatangiye kuzitegeka utabikoze no kwicwa aricwa. Kandi umuntu yagira ahantu ashaka gutanga 30% 30% n'icya 10. Dushobora kuzabigarukaho kuko n'ubundi tuyimazemo igihe kishi kandi ntabwo turageraho tusobanukirwa neza. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi bihoraho. Tuze rero mu isezerano risha, niho wari winjiriye uvuga ko Yesu yabivuze ahantu habiri. Kuba yarabivuze aho hantu habiri bigaragara mu isezerano risha tugenderaho uyu munsi, ntabwo gutanga icya 10 koko byaba ari ukuri.
mwene data nkuko nakubwiye iyo umuntu ataratandukanya isezerano rya kera na rishasha ashobora kuguma abwira abantu nzane ibya 10 nimuzane kandi akubwire ukuri mu isezerano rishasha nta teko na rimwe rihari kuvuga gutanga ica 10 ugende muri Matayo ugiye mu gice cya Matayo 23 harimo gutanga icya 10 ariko ntabwo harimo kubwira abantu gutanga icya 10 si itegeko Yesu abariko arabwira abafarika twasome kugira ngo simave sanga mbabarire umwanya nimba umwanya utanyemereye reka nsumire si mirongo munini wanashaka reba ntasomeho gatoya kugira ngo abantu mudukurikira babyumve ne simave sanga bavuga ngo yagumya avuga ku munwa gusa ngo niyo mirongo adasoma sinshaka yuko hagira umuntu asigarana ibibazo Matayo 23 umurongo 23 hatubwira gucyanye ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo ubaho Yesu ariko arabwira abanyabwenge b'ibyanditswe abascribe cyangwa scribes mu Cyongereza n'abafarisayo mwandyajyamwe umva ko ntako arabwira ngo bantu b'Imana ngo mutange ica 10 oya mwandyajyamwe mutange ica 10 c'imbwija imbwija urazizi irengarenga iri mbwija ni nyabutongo ibintu byo mu ishamba yimeza imboga zo mu ishamba umva mutanga ica 10 c'imbwija isuzuguritse na anisi na kumino bizana imboga zinarura anisi na kumino ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa guca izibereye imbabazi no kwizera ariko ibyo mwari mukwiye kubikora na bya bindi nabyo ntimubireke muri make abafarisayo bari bashize ingufu cyane kubigira 10 ku buryo n'imbwija na nisi na kumino umuntu yarimye zana ishira tiapa ni bitubona no munsi abantu usanga bonka abantu mu ishengero kandi bigatungisha abarongo yawo madini nibo bitungisha basanga mu mazu meza mu ishengero abantu bagowe caka nica bahaba kene kirihe barashigisha nta kihari uzombwa ishengero ryigisha abantu kugica 10 ntari hari libigisha kujya icya 10 abo bwe tukiriye uburusuma mwizo rya kera byara bihari uzombwira ishengero na rimwe ribwira abantu ati abaririmbyi n'abanyezamu bishengero nimba bahari hari kigira 10 canyu uyu mwaka tuzokibaha no ku kwezi nta bihari icyo nzi babaha akazi bakababazamu nabo bakabakura bakabahemba bagikuye none wumva ko ari systeme iri wrong itari ukuri kwa Bibiliya hamwe isezerano rya kera n'isezerano rishasha atanamwe yibona muri Bibiliya ni systeme itari yo mosherani so Yesu Kristo ngari ko ababwira ati na bya bindi nimuvyirengagiza kuko kantu ko nogaragara none Yesu kweke yababwiye ibyo ni ku gitanga ibe 10 ntuvyirengagiza ubwo ko Yesu yari akiri isezerano rya kera akiri ko arigisha abagaratiya kandi murongo wa 4 hatubwira ngo mu gihe gikuye kigeze Imana nongika umwana wayo avyagwa n'umugore ari munsi y'ivyagezwe kubyacungura abari munsi y'amategeko canke ivyagezwe urumva Kristo yigisha ku isi yari munsi isezerano rya kera yari munsi y'ivyagezwe ariko yaje kubishitsa aha kantu karakunda kugaruka ndazi no makomantere ntabura abantu aza kubibaza ngo Yesu nyaje gukuraho ivyagezwe aje kubishitsa bisigura iki ugiye mu kigiriki iryo jambo yanditswemo no mu Kiarameya no mu Giheburayo ugiye gusobanura ijambo gushitsa ni accomplir mu Gifaransa to accomplish umuntu ashitsa ikintu kidakwiye okay gushitsa isezerano nk'ubu inosa unsezerano ati pastor Ange Michel tuzuza kukura kukwibaruka komereka kwibaruka igihe wambwiye sezerano hariho isezerano rihari ni gice cy'ibyo ushaka umutima ariko igihe muzananye na madamu n'umwana wakundaba muhamushikije nta mwenda nta deni bari kihari so Kristo Yesu yaraje gushitsa ibyagezwe amategeko kuko Imana yasaba ubukiranuka ukugororoka kuva ku Mana ariko nta muntu ashaka kubishitsa amategeko rero Kristo Yesu ariko arigisha ati na bya bindi ntimubireke naje gushitsa ibyagezwe yavuga ati ninapfa nkazuka nzobashikije kugororoka kose abaroma 10 umurongo wa 4 hatubwira yuko ibyagezwe bishikirizwa muri Kristo bigira full stop muri Kristo Kristo amaze gupfa kazuka mpemu w'Imana agatangwa abantu bakirongwa n'amategeko barongwa na mpemu w'Imana rero umwana w'Imana mu isezerano rishasha ntari munsi y'amategeko arongwa na mpemu mu gutanga rongwa na mpemu w'Imana rongwa no kumana kubwiye ikubwiye tanga 5 ku 10 ikubwiye tanga umushahara wawe wose ikubwiye tanga 1 ku 100 ikubwiye tanga amadolari 100 tanga ikubwiye ati shigikira mwana data inosa mufashe nimba ari mu bihe bigoye niko tubona ishingiro rya mbere yari bayeho nta nahamwe uzobona Yesu yatoje ikigira 10
kandi ari we yabitanze ibyo ukiraho uvuze kurongorwa na mpwemu yera iri muri muntu wese akenshi usanga umuntu akubwira ati ikigira 10 uko numva nge ndongo umutima umbwira gukora ndagenda nyuze mu nzira nkasanga abantu basaba ndabaha ubwo mba ngitanze nagenda handi nkafasha mba ngitanze nafasha undi muntu mba ngitanze ariko ntabwo nzakizanira pastor hasi ukuyoba yarongowe tout simplement ukuyoba ko hari kwa mbere nuko nukutamenya ko atakiri munsi ko atigeze aba no munsi y'isezerano rya kera isezerano rya kera ryandikiwe Israel isezerano rya kera rijana bitunga Kristo rivuga ati Kristo nguriya azoza ntabwo birimo Kristo rero ubwo abikoze isezerano rya abikoze avuga ati mutwe ntanze ca 10 acari mu kutamenya kabisa be free tugende gahoro hano tugende gahoro kuko hari abantu benshi usanga ari uko bavuga cyangwa bameza bavuga ati ngewe ibyo pastori yavuze ko ngomba gutanga icya 10 ntabwo mbyitayeho nibo bakirira ahubwo nge nzajya mfasha ubabawe uri mu nzira kandi umutima wanjye ukambwira yuko natanze uyu muntu ko yabikoze mu mwuka wo kumva ko ari karakorera imigisha kandi cya 10 cye yagifashije abagowe n'abarushe ari mu buyobe cyangwa ari mu nzira nziza Moshera mu mutima wo gufasha abantu bafise ibibazo ni mwiza cyane ariko uratandukanye na cya kintu iratandukanye cya 10 kuko bibiri iratubwira gufasha abimfuvyi n'abapfakazi abagarati igice ca mbere niko na Paul ba Petero bamuhanuye yagendeye igice ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ariko atibagiye gufasha imfuvyi n'abapfakazi ati kandi ibyo nandi nabishize ku mutima Paul mu makete yiwe na ba Petero barigisha bene data gufashanya ushigikirana ariko ntibabyita ngo gutanga ikigira 10 uhereye muri Matayo gice ca mbere mungo wa mbere ukabandanya ibyahishuro Yohana gushaka ku murongo wa nyuma w'isezerano rishasha nta na hamwe uzobona babwira abantu ngo tangira 10 ngo girikoya babwira abantu mufashanye nimutange ndakunda ijambo Paulo yanditse mu bikore n'abambere 18 no mu gice 9 Paulo avuga ati abanyamasedoniya bari bakenye ariko urukundo bakunda Imana bakunda nabera ubwabo barihaye Imana baje kwishikanira Imana n'ibyabo biba iby'Imana none ati biniko ndakubwira sa makuru yanje we turanazinanye uranze uko mbaye ibiniko ndavuga n'ivyo mbayemo nanje simboshwe n'ikigira 10 ndatanga ndashikira bene data umuntu afise ikibazo ndabishobe ndabikora kuko urukundo rwo rumutiva Paulo avuga gute mu bikore n'abambere 15 15 urukundo rwa Kristo ruratugobera urumva iyo utaho urukundo rwa Kristo no kwibumuja wizo nyigisho z'amadini zibigira 10 ngo nteza ngo ngihanda gifashisha abantu no hagarara ubwambere uvuga uti jewe nduwimana n'ivyanje byose n'ivy'Imana imwe mu Imana ndongoye gushigikira abakene ndabafasha mugane gitwi ca 10 kuko ari abantu bakomerekejwe mu madini n'ibyo bintu by'ibigira 10 kandi ni benshi nuko marankurikira hari benshi bakomerekejwe n'ivyamo by'ibigira 10 kubera kutamenya ko abantu babigisha nuko abandi bamwe ari abantu je no kwita abantu biba umukristo utanga icya 10 nundi mukristo atagitanga kubera inyigisho yahawe cyangwa yize mu madini ahasengera cyangwa aho yagiye azumva ntabwo wowe ubona ko ashobora kuzabura ubwami bw'ijuru kandi yaragerageje cyo kintu rero uvuze kuko ibintu ko ndavuga nageze kwa ndabyigisha ibyo ukora avuga n'abantu babiri hari ugitanga yumva ko azajya mu ijuru aco kimuha ijuru hari ugitanga yumva ko ibintu byose yabikoze ariko ari yubakira ko biravuga ngo mwirundanyirizaho ubutunzi bwanjye ingenzi n'imigeze bitazagera agahora abitanga muri compte bro byinshi byose aho kanadaboringa kugira imigisha ziyongere yubake bwa bwami na yanzu yabishireho ibishahura amarangi n'ibiki byose ama hari n'ubundi identique ntabwo avyitayeho aha hantu harimo ikibazo ntabwo umuntu ashobora kubura ijuru ubundi akaribona kuko atakurikije iby'undi yakurikije icyo ni ikibazo gikomeye cy'inyigisho cyo no kwita inyigisho z'urufatiro z'agakiza gutahura kw'ijuru tutarironka kubw'imirimo cyangwa ibikorwa dukora ijambo ry'Imana tubwira ngo ubu nibwo bwabakirije biciye mu kwizera nabyo ntibyavuye ku bikorwa byanyu kugira ngo hewe kugira uwiyemera cyangwa yirata ni ingabire y'Imana
mwene data ijuru sigikorwa ijuru nta muntu aronka ijuru ko yatanze igira 10 ca menshi canke ca make wanashaka nta numwe atanga igira 10 nkuko bibiri vyigisha let me be honest reka ndakivuge nta uyumwe nta mu pastor numwe nta mu bishop numwe nta mu apostle numwe evangelist hari amatitre menshi no munsi nta n'umukristo numwe atangira 10 nkuko meseno rya kera bavyigisha ibyo bigisha byose sibyo sibigira 10 abo bantu babiri nta numwe azoja mu ijuru canke aburi ijuru kubera yatanze igira 10 ngo nazoja mu ijuru canke ngo yabibuze hari abantu maze kumva bavyigisha kandi bemewe cane no ku ma televiziyo nta kuba umuntu ari populaire akurikirwa n'abantu benshi ntibisubira ngo ibyavuga byose ngo nukuri suzuma ibyanditswe ibi ndiko ndavuga nanje mu nsuzumire kuri no jambo isezerano risha haraho ritegeka umukristo gutanga icya 10 nta na hamwe nabivuze nti Matayo gushaka mu byanditswe Yohana nta Yesu ubwiwe Yesu umwami wacu ariho twese dukurikira kandi twigisha Yesu ntiyigiza tuzi cya 10 tureke ba Petro na ba Paulo nta hariho hamwe uzoharonka atari muri Matayo na Luka bakunda kwihagararako kwa kudatara ku isezerano rya kera ridahagarikira muri Maraki rirabandanya gushika muri Yohana gushika Yesu apfuye akazuka tuba tukimisezerano rya kera nta hari none se niba ntahahari twe tukaba tubwirwa yuko kimwe mu 10 dutanga ari kimwe gifasha abari ku murimo w'Imana kugira ukomeze waguke ugere kure niba tutagitanze umurimo w'Imana rero ushobora kutaguka cyangwa na pastori ntibabone ikibafasha kugira bakomeze kwisanga twabisenye ibyo twari twubatse reka ngaruke kuri Yesu mbega ministeri we yakoze imyaka 3 n'inusu akiri ku isi yarigeze asaba ibigira 10 ministeri we rubokeye kugira 10 oya nta nahamwe ko nabivuze tubona asaba ibigira 10 ariko igikorwa ca Kristo yari afise abantu bashigikira ibigikorwa umunyabigega wiwe trezorier wiwe yari Yuda Iskariote umuyamudandaza kandi biri tubya ngo yazariba kandi Yesu yarabize ko azaramwiba bivuze ko Yesu yarafise amahera menshi kuko abantu baramuharimo abagore batunze ngo bamushigikiza ibintu byabo ntumva ko cyari nka cyari kigira 10 bazana ni kigira 10 kigira 10 kitwiki yari baramushigikira bazana ubutumbi biriva ngo inkunga volontaire mucongereza umuntu akozweho araza none ko dubona mu rusengero hari aho bigisha bakavuga bati tugiye kubaka inzu y'Imana abantu muze umwakaza ati ngiye niyemeje miliyoni 500 undi agaruka rero akavuga ati ngewe ntanze kamyo y'umucanga aba bantu aba nibo barimo gukora neza ndibaza rero niba tugendeye uko barashigikiye ntabwo babigishe ngo wowe ugomba bahagurutse arivugira inosa ibi rero babyemera reka ndakubaze mbega Imana iba mu mazu yubaswe n'amaboko y'abantu turaganira ubu turi muri vision iri hejuru nibaza yuko ari ngombwa ko n'Imana baravuga ngo mwe muba mu mazu y'ibitangaza n'ibitamenwa ariko ngewe n'umusaka aho ni mwesezano reka nakwereke kanoroshe ibintu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Actes des Apôtres 17 umurongo wa 20 kuduga 26 bashaka gucuma 18 kuduga Paulo avuga ati Imana ntibe mu mazu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu nkaho iri nico ikenye kuko muri yo ariho tubayeho tugahumeka tukagira ubuzima in him we move live and have our being mu Congereza so ibyo dufise byose Imana ntiba muri ajya amazu no munsi Imana inzu y'Imana si ijyanzu si haga dukoranira ajya amaje inzu y'Imana ni jewe na wewe bibiri tubwirindira gatonya bibiri tubwira gute muri kuri no bambere 36 ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari ngoro mpemo w'Imana abamo iyo ni yindi nyigisho yazimije abana b'Imana benshi bigatumva guma babwira ngo zana amahera bakubaka ibizu bisa neza cyane kugira bubaka amazina yabo bagashagira n'amajambo ngo ubwiza bw'ingo yihereza buzwa bwiza gusumba ubwiyambere bagakura imirongo muri context aho ruka bavuga umubiri wa Kristo ishengero rya Kristo uno munsi Imana ntiba mu mazu mbega ba Paulo barigeze bubaka ishengero inzu iyo bitingo inzu y'Imana
nyereka muri bibiliya nta na hamwe biri. Ange Michel turagushimira tugeza ku musozo kuba dukurikiye ndi Innocent kuri kamera ikiganiro ni ukuri kwawe muri commentaire nawe wamwibariza ibibazo tuzagarugarura tubimukubarize chano ukurikiye ni Lifestyle Entertainment turi muri Dallas Fort Worth muri leta zunze ubumwe za Amerika ku bantu badukurikiye wabwira ko utanga icya 10 n'utagitanga bifate gute? Unyemerere mu kurangiza sinzi ko unyemerera nsomera ijambo ntacyo ndashaka kubaha ijambo ry'Imana Bibiliya rivuga kuri Kristo ari we jambo yahozeho. Abikorino ba mbere Abikorino ba kabiri igice c'9 umurongo wa 6 n'uw'indwi wikaba warashaka n'umunani haba ngo gutangana umunezero. Ariko ico mvuga ngiki ubiba nke azokwimbura bike ubiba byinshi azokwimbura byinshi. Muri make mu gutanga ari mu mugisha. Ntihagire umuntu yumva ngo yo yatubije gutanga oya mutangana urukundo mutangana umunezero atategeko atakubagobera mutemera umuntu abita ngo muri bisuma nkinyabana mu bitabajura cyangwa ibisambo oyaye uwigishije ntarahishurirwa Kristo nawe wari populaire gute acaranga 70 ngo umuntu wese atange nkuko yagize imigabo mu mutima wiwe uko yarongowe mu mutima wiwe atababaye canke atagoberewe adategetswe atategeko riri ku buzima bwawe utagumvuga ngo ndagowe ngo ururyi ngo imende ngo imbeba ngo iraza ngo ibirye ngo rwaruryi ruzorya hari n'abavuga ngo muzane ngo mu bubiko bwanje ububiko bwanje ntibukibaho muri Nouveau Testament bw'Imana bari bwo misizano rya kera muri temple abaherezi n'ubabikamo ivyo kurya. Kuba kuri wewe kuba umupasteri ashobora gufata iri somo akagigisha abakristo kugira bibutse nko remind abibutse ko biri mu nshingano z'ivyo bagomba gusabwa gukora nikosa isomeri kuba yabigisha ati dore mwanyimye kimwe mu 10 muzagerwaho nibi mwitange twubaki ibiki n'ibiki muzane cya kintu mu kugira mu bubiko bw'Imana nkuko bivuze hatagira ikibura kuba pastor yabitegura nk'isomo abyibutsa abakristo be nikosa. Reka no bakamvuga iki kintu gishaka kuremera abantu bamwe sikosa gusa ni nicaha gute ni icaha kuko ntare ko arabo mwizigirwa wo kwigisha ijambo ry'Imana nkuko rivuga ariko afata abana kandi yifashishije ibyanditswe ega ukoresha ibyanditswe byose ndakunda mwene data araho umunyarwanda sinshaka kuvuga izagiye gukora ikiganiro ntikimuraba mugabo yigize kugisha inyigisho irankora akavuga ati harabigisha amajambo y'Imana nabigisha ubutumwa bwiza ushaka guhitana bibiri uba Yesu ararira byose ijambo ry'Imana ugacubwira abantu ngo amarira yawe ntibavuze ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza bushira hejuru Kristo ubutumwa bwiza bushira hejuru kuba Yesu yakoze ko atamuvumo ukuri ku bana b'Imana. Umuntu wese ahagarara ku gatuti akabwira abana b'Imana bacungujwe amaraso ya Kristo bavutse bwa kabiri ko ari abasuma badatanze cya 10 uyo ntariko arabesha abana habo ni icyaha ariko arakora akwiye kwiga kwigishwa no kwihana agenda imbere y'umwami avuga ati mwami ndagusabye unyigisha umishuri nta muntu jewe wowe uramaze gusengera aho nigisha nta munsi numwe urumva mbwira abantu ngo ibigira 10 ngo amashakanwa n'ibindi so mwene data numva ariko novuga soreza kuri aka kabazo ubu ntabwo abapastori bari batunzwe n'ikigira 10 n'ivyo abakristo bazana kubwo umurimo kugira bubaka ubwo bwami bw'Imana bagiye kuba bajya muri loss bagahomba aho magambo makeya dusose guhomba aho byaba byoshoboka abakristo bose bagahagarika kubitanga bagatanga nkuko umurongo uvuga umuntu wese atange nkuko yagize imigabo mu mutima wiwe atababaye canke atagoberewe kuko Imana ikunda ubutanga nezerewe byukuri ubwami bw'Imana ntibwubakwa n'ibwira 10 bwubakwa n'Imana Kristo yavuze nzubaka ishengero ryanje n'imiryango kuzimuhizo nyiganyiza icakabiri ubwami bw'Imana bwubaka n'abakristo bakora ibintu banezerewe bari passionate bagatanga gutanga ntibibujijwe ubwo muri make umukristo atange n'umutima ukunze atategeko nibigira 10 ntihase no kubyumviriza ahubwo. Bakunzi inshuti z'ikiganiro ukuri kwawe nawe ufite ukuri kwawe kuvyo twavuze hari ibyo nawe ubona ko ugira ivyo wavuga uzabyandike muri commentaire igihe waba uri kure ariko mu gihe waba uri Dallas Texas
hano hafi yacu uzatwandikire utubwire tuzagusanga aho uri cyangwa tukubwire nawe udusanga aho uri utange commentaire tuzaguhuza na Pasteur Ange Michel muzaganira kandi uzagira byinshi ubasha kumenya kuri kamera nari Innocent niyo ngabo umutumirwa wanjye yari Ange Michel turagushimiye kuba witabiriye ikiganiro ukuri kwawe murakoze cyane by'ukuri ndanezerewe ikiganiro numva umunezero ari mwinshi ko ndose politique kwivuga abantu mukurikira ikiganiro kuri Lifestyle Entertainment mugende subscribe muzora muronka inyigisho ibiganiro byinshi nkuko bavuze ikiganiro citwa ukuri kwawe je naje kuvuga ukuri kwa Bibiliya sinaje kuvuga ukuri kwanje amara ikiganiro citwa ndavyubaha murakoze na butaha mu kindi kiganiro ciao reka dufate umwanya dusenga nkuko by'ukuri dusengere n'abadukurikira mumbabarire nari mbyibagiwe ariko nka Pasteur mu nshingano ze ni byiza kuba ashatse ko dusoza ni isengesho reka dusenga muga munyemene mvuga akantu abakeneye inyigisho ziyaguye kuri ibintu by'igacumi ndafise inyigisho nashize kuri YouTube bashema amazina Ange Michel Muhayimana bacabona ama video menshi ndabisigura mu buryo bwagutse ni byiza cyane tware nako kari muko twibagiwe kugira bazakomeze banakwibariza n'ibindi bibazo bindi kadusenge turagushimiye mu izina rya Yesu urakoze mwami tuvuze amajambo menshi twiza byinshi hari ukumbura bari kwadukurikira batabitahuye canke bazazane canke bagize no mubabaro mwami intumbero yacu suko dukomeretsa mwandi data wari we wese suko tubabaza umuntu nuko twaka umubiri wawe nuko tubabizigwa mu byo twigisha mwami ndasenze mu izina rya Kristo ngo uzora bino video ye wese aho kumutera kuzazanirwa confusion izo mu ishuri urukundo rwa n'imbabazi zabigaragara muri Kristo Yesu ndasenze mu izina rya Yesu iyi video zifashe benshi ibubake benshi bamenye ukuri kandi ukuri kubabohora kwa nco batuzaniye urakoze mu izina rya Yesu amen